komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye kandi nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza nkuko musanzwe mubimenyereye. Kampani yacu yitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa ndetse n'ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Kuri uyu munsi rero nkuko muri kubireba ku mashusho, tugufitiye inzu nziza igurishwa iherereye ku Gisozi munsi ya Yerika, iruhande rw'ishuri rya Les Rondeurs. Ifite ibyumba bitatu, ikagira toilette ebyiri, ikagira salon ndetse na salle à manger, ndetse ikanagira cuisine nziza cyane. Iyi nzu kandi ifite na annex, urumva ko ni inzu nziza cyane nakorarikira kugura. Ifite kandi parking ndetse ikagira na jaride. Igiciro cy'iyi nzu ni $30,000,000 zishobora no kuganirwaho. Ikindi kandi iyi nzu yose ikodeshwa $250,000 ku kwezi. Ni inzu nziza cyane nkurarikiye kugura. Gusa uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 07888667 cyangwa uhamagara 0782220123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza ugeze kuri feruje ku Muhima, uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Aho hose wandika Nzuri Market, ndetse dufite na website tunyuzaho imari zacu kugira ngo uyisure. Rero wandika wa3.nzuri.rw. Turagushimiye cyane wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba nawe utarayikora, reba munsi iki kiganiro cyangwa se aka video gatoya, ubundi urahita ubona ahantu mwibara ritukura handitse subscribe, hakande urahita ubona na hirya yaho akazogera nako gakandeho, kugira ngo bari uko tumaze gusora imari yacu uzajye uyibona mu ba mbere 5 ntuzuyaze gusharinga inzu wisangiza inshuti zawe, uyibwira ko wabonye imari nziza cyane kandi itari guhenda cyane. Igiciro cy'iyi nzu ni $30,000,000 ariko zishobora no kuganirwaho. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited. Nikaze cyane.